Of this, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, that the government can tell you when you can and when you cannot buy. So simply, may unang government, ikaw, Brad, di ka kapalit ka. They can just simply one touch, one click, di ka kapalit. Kaya i-swipe mo sa imong card or any wallet that you have, di ka kapalit ka. Ang imong money is controlled by the government. Okay, centralized man sa mga igsoon. So if we think that we are actually farther, we are actually closer than we think we are right now. None because doon nakikita. Kini siya, if we do not know about the world events right now, we will be surprised. I'll tell you, in this moment that is going to be totally rolled out in the world or in the Philippines, only those people who are being self-sufficient at this time will be able to survive this. You know that, kung karon wala tayo pagpangandam, pag-swipe niyo si mong card, uy, dili man di mo pwede kapalit. Kaya nag-iingon na may mandato, Monday, hindi ka pwede kapalit, o Sabado, kaya Domingo na ka pwede kapalit, or something like that, no? Uy, something like that. So the government can tell you what you can and what you cannot buy. Because it is controlled, but only by one click, they control you already. So currently, because we have paper money, the government cannot tell you kung sa imong palito, kung asan yung gamutin yung kwarta, kaya kwarta man nga papel. Pero the moment na digitalize na siya mag-igsoon, ang gobyerno may control mo, nag-iingon sa New World Order, nag-itawag na so, you own nothing and you will be happy. So this is actually the purpose, the objective. So, kini nga panahon na, which is being foretold by Ellen G. White, that we have to be self-sufficient in this time, that if we are not prepared, karong manahon na kung wala ta makaandam ani, everyone will be surprised. Everyone will be caught flat-footed. Na naman, because everyone uses money. Kinsa may mo gamit og kwarta, kitang tanan mo gamit og kwarta. Kini mo pinaka-dangerous gyud mga igsunan. I'll tell you, this is the most dangerous that we do not know. Kaya mo dili ko nato siya mabasahan sa mainstream media. Kung mabasahan nato ni passing ra ni siya kay kung nagtuman ta nga dili kay siya importante. No? Kay ato man mismo sa business sector or business section nga mga news, no, dili na ito na mabasahan sa atong day-to-day ng mga transaction. But if you're looking into this matter, mga igsoon, money is the one that being controlled. Money is the reason why the world is in war right now. So actually, this is going to happen that they wanted to control the population is they have to control the money. Once they control the money, when you are, this is really the text kung katong sa itong text ko, kung kinsa imong gialagad, ang Diyos, o si? Right? This is really the text of Exodus. No? Kung gusto mo imong bilyon. Yes, kinsa may imong bilyon. Ang Diyos, o ang kwarta. Kinsa may imong bilyon. This is really difficult situation mo Exodus. If we are not prepared at this time, bumaw na kita ani sa paggasto na to sa itong kwarta, kaya hindi nakapalit. Imong anak naghila, way giinom mong gatas. No? Imong pamilya, gigutom, way ikaon. Kunya na kay kwarta, pero magamit rin imo ko, musunod ka sa ilang gusto. Now, this is really so difficult mo. I'll tell you, it may happen this year or next year. Kaya nag-pilot program na ang Central Bank of the Philippines 3 weeks ago. You know, I'll tell you, watch out. We are actually closer than we think we are now. So the government right now wanted to control everyone. And when it controls your pocket, worldwide nisa. Yes, worldwide nisa. So this is a worldwide move. So muna ba isun, kung natin mga kwarta karon, nato na nagamiton sa ministry, dili na ito na ato gitago-taguan, kay dili na nato na magamit. Saan man nato, no? Let's use it this time when we can still use it because eventually, we will not be able to use it. Kaya imong kwarta di igas nila na. Imong kwarta di ipos ha. Kini siya, sounding na may may zone para kita mag-andam. Kaya kung wala pa pag-andam ni may zone, makurat kita. Ikalit ni mag-swipe sa imong card. Ano, decline man, na naman may zone, magkwarta ang akong card. Exactly. Tanan yung transaction, makita nila. Tanan, kinsa yung gibayaran, asa yung gamit, usang oras sa tanan. Tanan, okay, so
So for us to be able to get away with it, we have to be self-sufficient. Otherwise, kung dependent lang sa kwarta karon, dili kita ka-survive pa rin mga igsoon. We cannot survive. Happy ka sa bilo. Muna yung atong bantayan ng mga igsoon. 2025 ba itong plano? This is, we are in the most dangerous time. Ako mga pag-ampo karon muna nga ang atong pagpadayon nga ato yung gamiton ang atong kwarta karon while we can still use it. Because otherwise, time will come that we cannot use it any longer. Muna to ako i-share ni mga igsoon. Amen. Okay, thank you so much, Brother Jerome. Lord kayo na ako din na hibaluan kung unsa ang atong panahon kami. Lord kayo na trivia. Makahinugdog ka ba? Na inalitas katapos ang panahon mo na Terbuin. Ay, gamit ka na. Tago si bisa wag bungkot lang yan. Bahaw sa bahaw. Ayun sa karon mo si bahaw kay ato na gamito na nato kontak ito no tinood malipay ta na maabot natin kung ay paabot nato yung mga Kristohanon pangutana din ako makaramdam ba ta no oh so kinakahibaw mo ta kita tagpamagi na makandam ta oh abi ninyo ang makasurvive lang inana katong nakapangandam yun dito ako sa Bukidnon, naguna-una ko nga kung dili ko sa Bukidnon magpuyo, mabuhay dito din. For survival lang nga itong huna-una.